Mama, snimaj kad ići u ovo. A ono krati, ne zna šta radi. Mi idemo da onaj nas zaustavi policiju. A još smo imali onaj šest, znači šest. Mislim da jeszcze taka mieszczenia z Wiodrem. 100%. Moja stara škola. Počasi takrat se to že, sem bil študent, je bilo bolj začutiti to. Jaz, to